Pozdrav svima. Prije nekoliko dana, odnosno prije 2 tjedna, Apple je izdao novi OS X El Capitan. Ono što su napravili, a napravili nisu baš puno, osim što su popravili bugove sa starog, to jest odnosno prošlogodišnjeg OS X-a Yosemite. Znači, što se o tome da su dodali neke nove značajke. Prva i jedna od većih značajki je Apple Mail. Dakle, Apple Mail, kada bismo ga otvorili u full screen modu, što preporučujem jer onda zapravo i pruža ove mogućnosti koje su dodali, su sljedeće. Pa idemo pogledati. Dakle, ako koristite trackpad ili jednostavno ovaj Magic Mouse, imat ćete mogućnost označavanja mailova, da li su pročitani, nisu pročitani ili brisanje na jednostavne načine. Evo pogledajmo, ako pomaknemo prst na Magic Mouse-u, odnosno na trackpadu sa lijevo prema desno, vidjet ćete situaciju da ovaj mail možemo označiti da je on nepročitan. On dobiva jednu plavu točkicu, to i sami znate, i odnosno označavamo ga da je nepročitan. Ako još jedanput istu stvar napravimo dok je mail nepročitan, možemo ga označiti da je pročitan. Evo, sad više nema točke. Ono što sad tu ne mogu napraviti jer sam trenutno na iCloudu, pa mi to ne dopušta, odnosno dopušta, je brisanje mail adrese, to jest brisanje maila tako da prst pomaknemo sa desne strane u lijevo. Znači, možemo jednostavno izbrisati ovaj mail. I sad to pustimo, ali ja trenutno neću ostati bez maila, pa to i neću napraviti. Ono koja je zgodna još značajka je dodavanje direktno u kalendar vaš, recimo, neki jednostavan sastanak ili događaj. Pogledajmo, recimo neko nam je javio da je sutra nešto u 8 sati. On automatski dobijamo jednu kućicu, kada kliknemo na nju, ja direktno mogu u svoj kalendar dodati sastanak, on mi je već automatski stavio u 8, sastanak, ne znam, u, recimo, Zagrebu. Eto kalendar, i kada se vratimo na kalendar, vidimo da je ovaj meeting, odnosno događaj, stavljen u moj kalendar i to mogu koristiti kao podsjetnik. Evo, sad ću ga i maknuti jer nam više nije potrebno, da mi ne smeta. Pa idemo natrag na nove značajke. Ono koja je najbolja značajka i meni jedna od najkorisnijih je zapravo novi mail. Kada dodajemo novi mail, to jest kada pišemo novi mail, recimo pisat ću novi mail opet ponovno sam sebi, i pisat ću, nešto ću započeti pisati i sjetim se da moram pisati još jedan mail paralelno ili još jedan mail koji moram proslijediti dalje. Jednostavno ću pritisnuti CMD, odnosno Command plus T, kao da otvorim novi, krivo sam rekao, CMD plus N, da otvorim novi panel, znači za dodatno novo pisanje još jedne mail adrese. Ako sam nešto zaboravio, nema problema, kliknut ću lijevo, ovo će se spustiti dolje, vidimo da je ispod su te poruke, a kliknem na nju, natrag se pojavlja. Ok, recimo dobio sam sliku od nekog kolege, nebitno, ja ovu sliku direktno mogu potegnuti, odnosno povući u mail koji sastavljam. Jednaka je stvar sa tekstom, recimo, ako otvorim tekst, mogu ovaj tekst direktno označiti, držati, odnosno klik miša i pustiti. Ovo su jako zgodne značajke koje mogu ubrzati sam proces slanja mail adresa. To što se tiče samog maila, i to su sve značajke koje su ovdje prisutne. Pa idemo sad vidjeti, ja ću sad izaći, odnosno neću izaći sa full screen moda jer će mi još trebati, idemo pogledati što je to novo u slikama. Slike već same po sebi imaju neke te, kako da kažem, značajke, međutim nisu tu ništa puno napravili, osim što su dodali share button, ali ono što ja sad još nisam ni aktivirao je da mogu direktno sliku poslati mailu kojeg sam najviše koristio, znači kontakt koji najviše koristim. Ja sad ni nemam ovo aktivirano, ali mogu jednostavno i direktno poslati slike obitelji s kojom dijelim.
Jednako je tako na Edit Photo, nema ništa novog osim extensions, znači ja nisam još otkrio nijednu novu poboljšanje, znači vjerojatno će tu dodavati filtere koji će koristiti za poboljšanje slike. To je što se tiče Apple maila, Photosa, i tu nemam više šta za reći osim da je to zapravo to. Ok, nakon toga idemo na Spotlight, to je jednostavno Spotlight otvorimo tako da kliknemo, to već i sami znate, na povećalo, ili CMD i razmak, odnosno Command i razmak, Space, i otvorit ćemo Spotlight Search. Ono što je novo tu, a ja iskreno nisam vidio da ovo funkcionira baš kao što bi trebalo funkcionirati, je recimo ako ja hoću učitati neke mailove koje imam, koje sam dobio recimo prošlog tjedna, ili mailove od, recimo ne znam, tate, ajmo tak reći, napišem email, na hrvatskom naravno ću ići ovaj put, od tate. I sad ćemo vidjeti što će on nama otvoriti. Evo ga, ovo je sad, nema veze apsolutno niti sa mailom, ali ako ću napisati na engleskom email from tata, jednostavno će to odmah meni otvoriti iz razloga jer je to na engleskom i vjerojatno to funkcionira. Da ne pričam o vremenu. Znači doveli su jednostavno u red da ja mogu direktno tipkat vrijeme, razmak, ne znam, in Washington. I meni to ne radi. Iz kojeg razloga nemam pojma. Jednako tako na hrvatskom ako napišem vrijeme u, ne znam, Zagrebu. Nema ničeg. Ništa se ne dešava. To je nova, ova opcija, ali ne radi. Onda imamo, ne znam, rezultate utakmice. Ja sad stvarno ne znam kako bi to uopće i upisao, zato jer već sam to sve sprobavao i prije, nije mi se baš dojmila ova tražilica, bar kod nas ne funkcionira, vjerojatno u Americi i kod njih na zapadu to sve radi besprijekorno. Tako da se tu neću puno zadržavati, iskreno ja ne tražim tom tražilicom nešto previše. Idemo sad pogledati što su to novo dodali, a najbolja je opcija koju su dodali u El Capitanu je zapravo Split Screen Mode. Split Screen Mode Windows, znamo i sami, već koristi poprilično jako dugo. Ja mislim da je već sa Windows 7 2009. godine kada je izašla split opcija bila moguća, i to na način kada smo otvorili prozor, potegnuli smo prema desno ili otišli smo prema lijevo i on bi nam to minimizirao na polovicu ekrana. Međutim, na Apple-u to ne ide tako, odnosno na OS X-u. Ono kako dobivamo na način da splitiramo, odnosno da podijelimo prozore, je sljedeće. Ja ne mogu podijeliti prozor ako nemam otvorene dvije aplikacije. Ovo je možda malo smiješno. Evo, ja recimo kombiniramo mail sa kalendarom. Evo, otvorit ću i kalendar. I sad taj kalendar, držat ću klik miša na ovome i imam dvije opcije. Lijevo ili desno. Ajmo sad odlučit ću se da ću staviti kalendar na desno, pustit ću ga. I sad piše on meni da nema slobodnih, to jest da nema dostupnih prozora za lijevu stranu. Ništa, to ne funkcionira. Jednostavno ja moram napraviti sljedeće. Otići ću tu i izaći iz full screen moda. Sad ću otvoriti kalendar, držat ću ovo i otići u desno i automatski ću izabrati mail za lijevo. Ovo je odlična opcija, još se mogu prilagoditi, ne baš puno, ali mogu dati prostora više mailu, pa kombinirati sa kalendarom jednostavno događaje. Ovo mi se jako sviđa, a u jednu ruku mi se ne sviđa, jer jednostavno ja sam imao jednu drugu aplikaciju koju sad nemam, ja mislim da se zove Cinch, koja je isto baratala na način da sam otvorio jednostavno screen mode, odnosno prozor, potegnuo prema desno, potegnuo prema lijevo i sve se dešavalo isto kao na Windowsu. Ako idem prema gore, to je još dodatna opcija, pogledajmo, idem prema gore, samo malo, i ja mogu sad direktno, ako imam mail na drugom ekranu, direktno mogu staviti prozor na tu stranu i otići ću na drugi ekran i direktno imam ovo tu. Ovo je jedna od dobrih opcija, stvarno ovo funkcionira jako dobro i zaboravio sam reći, ja se ispričavam, to je control tipka F3 na vašem kompjutoru i otvorit će, znači, mogućnost dodavanja. Ja mogu dodati ekrana koliko god hoću na ovaj ekran i šaltati između
slika. To jednostavno znate, da sad ne pričam i da se ne zadržavam tu. Idemo dalje. Ok, sljedeća korisna značajka je Safari. Safari neko ne koristi, ja ga osobno koristim jer imam direktno, brz je, nije više onak spor kak je nekad bil, ima te pogodnosti da odmah direktno pošaljem na mail, tako da ga zato i koristim. Dakle, sad Safari koristi opciju verzija 9.0 i ono što je novo, recimo idemo otvoriti YouTube. Otvorit ću YouTube, pustiti neki video, morat ću mutirati zvuk. Otvorit ću neki video i stisnut ću Command T kao novi tab bar i sjetim se da, ne znam, recimo otvorit ću PayPal i sjetim se da bi ovo bilo korisno za sljedeće otvaranje. Ja ću povući ovo skroz na lijevu stranu. Imat ću PayPal. Također mislim da kod Assassina, samo malo, moram staviti ovo. I otvorit ću još ovo. Samo malo, da ovo gasimo. Sad mi baš ne funkcionira, morat ću malo zvuka pustiti da prikažem ono što sam htio. Evo ga, što znači taj pin? Zapravo, ako ja ugasim ovo i otvorim iz početka, ja je već imam ovo tu. Isto tako mogu staviti Google, mogu staviti novi YouTube i tako dalje. I kada otiđem ponovno na Google da tražim, izađem, ponovno uđem, te 3 stvarčice će biti tu. Već otvorene zapravo, oni se sad učitavaju jer sam iz početka ih učitao. Ok, ono što mi se sviđalo, recimo otvorit ću neki video. Malo da stišamo jer vjerojatno ćete čuti sve. I ja sam tu sad. I ja čujem da mi je jednostavno pozadini neki zvuk. Imam tu opciju zvučnika, mute other tabs. Znači ja mogu isključiti zvuk na svim tabovima ako ti tabovi koriste zvuk, ali mogu direktno na ovom, samo malo da ovo otvorimo, direktno na ovom tabu od toga gdje je taj video, jednostavno mogu kontrolirati također zvuk. Ovo se pokazalo odličnom opcijom i meni se poprilično sviđa jer ima nekih stranica kada dođemo na stranicu i želimo utišati zvuka, zapravo ne znamo otkud zvuk dolazi. Dakle, čim ćete imati zvuk dostupan, on će se pojaviti na ovdje tu gdje zapravo sad nastupa zvučnik. Ok. Sljedeće opcije su u bilješkama. Bilješke su korisne, pogotovo ako imate ostale Apple uređaje. Zašto me on sad to jednostavno ne otvara? Ne znam, ovo se prvi put desilo, morat ću restartat. Taj Mac. Odlično, baš je super to otvorilo. Ok, idemo sad ovako. Novost je sljedeće, ja mogu sad konačno ubacivati slike u bilješke, mogu crtati u bilješkama, mogu sve. Ali ono što je novo je ovo zapravo sve što sam rekao. Ako upišem nešto, evo ga, sad imamo dekoraciju teksta, imamo dodavanje tih bilješki koje mogu označiti da li sam ih riješio ili nisam ih riješio. Zatim imamo sljedeću stvar, a to je dodavanje samog teksta unutra. Sad ne mogu trenutno, pardon. Import image i jednostavno ja mogu direktno ubaciti sliku, ali to sad mi se stvarno ne da raditi zato jer to sami znate, recimo držim, potegnem unutra i to je to. Tu nema nekih novih značajki. Ono što su još dodali, to mi je zanimljivo i opet ne radi kod nas, je let. Što recimo United Airlines. Ne znam, recimo 2350. Automatski se pojavljuje kao mogućnost, ja kliknem to i on meni flight status učitava, ali ga nema jer sam vjerojatno utipkao neki avion koji ne postoji, ima pogodit avion, ne znam, 1320. Možda ovaj avion postoji. Ne postoji. Ili 1430. Evo ga, pogodili smo. Evo, upravo leti iz Portlanda za Arlington. I piše mi kad je poletio i koliko kad sljeće.
Zanimljiva opcija koja naravno na Croatian Airlinesu ne radi, odnosno na Croatia Airlinesu. Evo, ajmo probati utipkati. Sad ne znam koje su točne postavke, ali on nam jednostavno ni ne učitava. Ja sam već to sve probao. Niti jedan let ne učitava osim United States i možda ove kompanije ostale, ali evo, ako putujete možda vam se isplati, ako ne, nema veze. To je više manje to. Evo, ja se nadam se, zato jer znam da sam možda pretjerao u pričanju, ali tu nema nekih značajki novih. Evo, po meni najznačajnije je split screen mode i ono što se osjeti novoga je fluidnost, znači OS X-a. Puno bolje radi neki Yosemite i puno je brži, ajmo reći. Ono što je novo, da, ja sam skroz zaboravio, je samo malo da to nađemo. Tu je. Znači Disk Utility. Disk Utility je dobio sasvim novi dizajn i to je jedna aplikacija koja je dobila novi dizajn. I to vidimo na sljedeći način. Ništa novoga, osim ljepše sad to izgleda, puno jednostavnije. Ako je ovo moj disk, ako hoću particiju, vidite i sami da su to zapravo na skroz jednostavan način napravili da se to može napraviti particija, izbrisati particija i tako dalje. Da, ja sam se već htio s vama pozdraviti, a zaboravio sam još reći za jednu značajnu postavku. General. Idemo na General i vidimo da su dodali, normalno ovo je već opće poznato da možemo staviti crni dock i gornji meni, ali ono što su napravili novoga je da zapravo skrijemo skroz gornji tab. I to možda je dobro, a i nije dobro, zato jer ga zapravo svako malo koristite. Ne praktično, isto je tako u docku, za dock već znamo. Dock funkcionira već od prije tak da smo mi mogli zapravo sakriti, ali ovo jednostavno mi ne drži vodu. Evo pogledajte, ako ja radim u nekoj aplikaciji, jednostavno nema mi gore ovoga, ja moram pričekati da se to pojavi, ovo i nema potrebe. Jednostavno ako vi radite u cijelo vrijeme bez tih značajki, mada iskreno sumnjam, ovo je besprekorno, bez toga ne možete raditi. Ok, idem natrag na postavke to vratiti jer me već pere nervoza. Vratit ćemo ovo i dok jednako tako dok ja ne hajdam, pa mi jednostavno to nije potrebno. Evo, to je to. Još možda tu ima nekih značajki, reti da prikažem sve, a to je u App Store-u, to možda čak i nije toliko značajno, a možda će vama koristiti, da izaberete prilikom kupnje aplikacije ili prilikom free download, znači odnosno aplikacije koje nisu kupljenje, koje ne koštaju ništa, da izaberete da li da traži password ili da nasnimi password, pa nećete morati ispočetka upisivati. I jednako je tako sa ovim kupljenim aplikacijama. Možete zauvijek tražiti da vas traži password, što je logično, jer ne daj Bože da neko dijete ili nešto klikne da kupi i ode sve. Ili nakon 15 minuta, ja sam stavio naravno na uvijek, jer je potrebno da ne bi bilo nismo znali. Evo ga, to je sve što se tiče značajki novih. Uvijek se sjetim novoga. Find My Friends opcija je dostupna u widgetsima, pa i možemo zapravo dodati ovdje ajmo reći, u notification. To je to. Evo, sad je to stvarno sve i nadam se da vam je pomoglo, mada već sve znate, nije to nešto prestrašno. Hvala vam na gledanju i slobodno komentirajte video. Pozdrav!